News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips ken adal para itinal daw. Ay topiko iti IFM News. Manipod ipagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawag. Ay topiko. Idol Spider Rodas. IFM News. IFM News. IFM News. Kadwak ni Idol Glenn Batuyong. Okay, kadwada kami yung pailaeng. Alas 5:36 iti ika-28 iti Enero 2026. Tutuloy tayo man nga pagsalitaan digiti na dumadumang festivals. Ito'y Ilocos Norte nga isudan to ti featured ijay tan-op ni Ilocano nga mapasamak into no February 28. Febrero 28. Yes. Deta. At nalpasan tayo di Dumalneg. Mapantay met iti Marcos. No, Marcos. Manalon Festival. Okay. Siyempre dati Marcos kaya talagang adut Manalon di tata kuamit iso na agricultural municipality. So dati kuada iso di kasla pinag Thanksgiving da. Isla na ipagpakita da jay festival da nga dati Thanksgiving ti Manalon. Yay, iso nga kwa. Paring adamit kuadan to. Tanya dito yan may isang papintasin da mo dito ita na challenge na siguro nila sirta anda may nga makapkapan iti kuan siguro. Kaslang noti festival iti ding rasket ani festival tapos tigidi Manalon nagamot Marcos mabalin lang taman. Alas sige patpadayon tayo lang taapo Banna Abuos Festival. Yes, it's your hometown. You tell something about Abuos. Among namin ti komunidad ijay. Dating tagline da jacket Banna ili ti ragragsak nakaraglag-sak ti tattao jay siga. Lalo namang sa nga ili da. Shout out kini Apo Mayora Crislina Badilla nga pamiting to no Domingo met about tigiti na dumado mga pasit ti piestada. Like Imnas ti Banna, Samiweng ti Banna. Dito tayo singing contest na every week nga kaslang American Idol nga at maikat. Mga rogi siguro mga next weekend and then talaga. 20 barangays and then may kat ti talo, may kat ti dua, may kat ti talo hingga nga danto finalist dang upat kuno 5. Good luck Banda. Karon danto ti amadan danto ti champion. Okay, patpatay tayo lata. Yes. Nueva Era Tadek Festival. Tadek Festival may summit nga anya dito yan adakwada. Iso dati may sapay nga nangabak hindi ko ang nag-champion Nueva Era. Iso dati yan Tadek napintas dati kwada at a very igurot style dati. Tadek is the cultural dance of the Tingyan tribe. Tingyan tribe. Iso. Pagudpod ket tinakalistad to ket Kanguyog Festival. Actually dati kami kay kunada nga tay itangam ket na angin. So about bye-bye ti celebrating coastal beauty and community unity. Yes. Aday dito nabuyak nga tan-ok nga tay adapay ti ikan na. Tay storyline na. No nabuyak di na minsan. Dagi diyan. Okay, Paway syempre guling-guling festival. Ano yan na ti guling-guling? It's a guling-guling festival kasi DJ mangrugiti Quaresma, the 40 days before DJ Holy Week. Okay. No, before kayo nga ag 40 days, DJ ag cruise kayo, day Ash Wednesday nga kunada. Kasi permi nga ag celebrate tip tao nga paway ta after that day awan ton that very solemn ton day aron to prayerful dan ton jay so nga ipapas da amin diyan agbartek da kada ko idi mo na nga panawen dahil ti guling-guling so dahil ti festival da nagragsak da lang iso pa yan. Ayun pasukin ano ito Panagsana Festival kunada Panaggasin agarami asin Panaggasin deta sana kung nada kami ti asin Panagsana actually namin pasukin ti mesa nga salt granary tayo men. Pinagaramit ti asin ken of course dapat di sa Davila di pinagaramit dati tuna. Tuna festival, tuna festival di Davila. Wala tatay gudwa inda na ko ta ikan. No may tuna. One na tuna. Hala kita katawa tayo lang na gagayim ken kakabsat kay good morning na kay lata. Good morning tapno hang kayo nga. Agring kayo. So pay
And Pidig, of course, Basi Festival. That's the defending champions. 2025 champion. It Yes. commemorates the 1807 Basi Yes. Revolt na kung Yes. saan ikandati tax ini dito pinagarak tayo kita mo yun tatay met kay Ilocano ket manginom tayo. Actually, ti ko na kami diwa agaramid kayo. Ngam madi yung mabaling ilako. Ilako yung kada kami kada kami mangilako kasi So may mayat nga nun madi mo Madi met. no siya akya madi. Nagsata lang. I-shot ko latan masaka Tatay kakabil. ala okay kapya Yes, ti amin na po kapya. Hindi. Pinili Bawang Festival. Yes, of course, bawang. Dahil ti kakuan tayo. Ken, of course, di last year, dahil pinangi celebrate da ka di 100 years ni Mother Magdalena Gamayo. Oo. Di living legend. Iso ti kasla importray da nga biyag na idya. How did they, inabelda? Oh, sige, i-recap tayo. Talaga, tinuto kami di last year, Apong Glenn. Hindi, actually, di gito amo ka naman di gito trivia nga ron. Apong Glen's trivia. Labidas dito nga content ka. Alam Yes. mo, dumako tayo, iti San Nicolas. Ay, banga. Banga Festival, uno Damili. Damili Festival. Nga, banga is made of damili. Yes, that's the process of making banga, the damili. So, ito pinagdamili da. Kaya, among ka dito, anda ka nung napuuran, hindi ko nga aming nga simbaan da. Yeah, hindi da mo na ka. And then, they di ko na, they di ko maklay, they di nagpuuran da. So, dito talaga inaramid da. Nagbalik ka nung nga banga. So, Okay. nag-prosper da. Wala. Iso pa'y Sarat Binacol Festival. Yes. Binacol is a one of a kind ng inabeldeta. Iso nga iso da lang mga minti. Dingmin day design nga Binacol iso da lang ti ada jay sarat. Iso pa Agsa sa baliti design nga minti inabelta yo ada di inabelta pa o inabelta pinili. But the Binacol of Sarat is one of the most stargest kano tayo ka napigsa. Ano di jay? Nako iso na Versatile nga design. Oo, versatile sa pang world class kan. Apo. Okay, medyo at eratom tay tatay, DJ Gaming Festival ket Solsonan sa. Solsona, ang amin tigaming nga talaga. Oo, tapos ni Burgos ket Sanyata. Ay, wen, sanyata. Gusto, di ba? Wen, di sanyata nga pampanunod. Di dragon fruit. Wen. Ni dragon fruit ti sanyata. Iso ti biyagda data. At istorya ni sanyata data. Iso nga nagato ti dragon fruit farm. Ijay Burgos. Ti gaming ta Solsona. Iso ti kwada di nagaputi daga nga gaming da. Di taro. Anya min to aba. Di kita daludal. Iso pa ya. Ayun. Sarat Binacol. Yun yung Sarat Binacol. Di pagbaga. Oo. Ken mereka lipas yung talangin Well, din. lipas yung Bintar, of course, si Wawer. Si Wawer. Si Wawer. Ay, amo mo di Sarat gayam kanong ita. Handa ka nung nga makatanaw. Pay ma. Idi last year, kit nilawag. Ngayon ti Sarat ngamin, ito no February 28, iso ka nung mati kwada, take lalang fiesta. Iso nga, siguro nagibagada mo siguro amo mo ti province nga kasi jay iso nga grinan tanda met lata siguro. Sayang lang kasi hindi sila nakasama. Pero okay lang siguro yan. Next bawi na lang next year. When. Alakit noan yaman ti betyo. What's your bet, idols? Baka pwede ninyong i-share sa amin. Yes. Okay, subli tayo. Oras tayo, alas 5:45. Katway lang ni Idol Spider Rodas. Kaya Idol Glenn Batuyo. Dito di IFM News, City 99.5 IFM. Ay, topiko.